dados asa puniki dados kewentenane sane mangkin. Ijening ten segar-segar pamang. Kengkengan kelah mendayon jani. Sapunapi antuk titiang malih. Sampun penelas yukti bakti tur maning ayah titiang. Mangda sido idana kagung kemah. Yen mondo subuh gelah. Serane ngersi bakti ring desang yang pramokawi. Nyako panglima ring itu. Dengodo dadi setato benyul widine marakapen yang gelah pamang. Sampun ngebawa skenten. Aduh. Sido dikrau. Waduh lu Agung. Yen gue sedang antos. Yen mondo rasa penelah penuna si cantik. Rasa sing ada buin lengkara ane sana. Atur orang gelah ring itu sang yang sing masih kesuecan. Cian lantas anggon gelah suejo tekeni ceni. Cian lantas anggon gelah ngomargiang ane mandan dharma ning mentalo. Pinako tetung jaga. Sing anu tongos gelah Cuk tuaku. Yen gumanti dados pitunasi tiang. Lawo nungwe koyan ayu. Ine yang cokodewo bepikayun sane becek. Napi maweran kade sapuniki. Yen pragat ide yana angin cokodewo pikayun. Masalah keluarga sani ketika depan kan sapunika. Dharma negara ini nenta memargi itu aku. Ine yang kudu kayun. Cokodewo madeg nate kadi mangkin boyo ide anak kemawon sane man Cokodewo. Banyak duwene waduh duwene sami naler nyungkeme ngangan Cokodewo. Punapi antuk mangkin kadi atur belen di tiang. Mangna memang puniki ring sayang ring ide anak sayang ring banyak duwene. Punika kumati pastikan mangkin ring sejeron pikayun ratu. Mangda mejanten panjak ngaturang bakti itu aku. Yen kayun-kayunan beli atur pengabih sama kerbo sing ada beli. Saja doi dewo putih kapening. Do kadean beli tuno sayang tekeni cening. Saja. Sang mandeg aku. Senistana sidang margiang ada madan panco sedikit darmaning. Abesek apang bisa dari contoh di bumi. Kaping ruwo pengidang. Ngayom banyak yang bekerja. Nanecian madan diungkur tongos. Sakti tanpa haji, maju tanpa bala. Gitu sodarman itu sang natoran. Iya nasa punika deruntuh paucanan beli rengsik yang ditiang kemana antuk itu. Oh, beli dan sayang reng putran beli reng pianak ditiang. Beli jumbo kapan ipanya. Pih, ina rangkayun-kayun ragan beli nih. Aku do beli madue putra. Kadang si nunggil cuma ceneng ageng mantan. Nih mangkin asa puniki beli madue kayun. Nggih? Iya neng beli jumbo reng ipanya durasang. Bang yang ditiang. Nabi malih. Subuh mendasar pernikahan. Beli sing tuno sayang tekeni cening ayu. Iya neng yukti beli sayang. Nih mangkin bukti yang sayang beli putran beli neren pianak ditiang. Beli ke banda dening suwo dharma. Pengmecihna masih sayang beli teken pianak. Ingat tak? Beli sing bani lempar tekeni nyalan dengan madan dharma. Wala sayang beli tekeni cening pirengan. Agung jeung ala purang ngeruntuh ang wacana pirengan. Durasang beli. Yen jes kapasida. Midang namane ni cening ayu. Nyenjel. Yen yo wani kal pejatuh karma yang beli tekeni cening ayu. Tu cino sayang beli. Yen lep terpesemetonang beli. Kuap kuat. Jalan benar-benar. Duduk Agung. Duro di tiang aratu
Mimi kita jo. Inggih titiang memen atuh ampun. Ben, Nyai mememe nyaluk. Ben ngusak-ngusak kan ada jelema tekel. Ya nida mememe kan patut ampun titiang memen itu. Dua agung lingsir kita na Mimi ngeraos matur. Dan atuh titiang memen atuh ampun. Sing. Mimi panyak gelang. Inggih. Teko Mimi tangkil mai ke puri. Di sedang ada peparoman agung nangudiang Mimi main lapat-lapat. Ya sinampurot ampurang titiang tan hidang mau timpo dure. Lo di dua tengah negangu. Itu. Satu dua agung lingsir. Men rasa Sipate. Napi kabar tuh. Nenot kabar not. Lingis wajahnya man ngencak belengin nyates deh. Ada yang bisa lagu tidak dipate pada aku orang kabar kan lagi ngencak. Kalian kagen pipis. Me, Titiang. yen keni kelos memi teko tangkel main diajang ida dua agung. Bisir, Cina ni memi uli desa per desa memi ni. Iya, titiang saking pedukuhan. Nah, hukum semua ada dari dini. Iya. Lang jadi bener matur. Kemudian kengken tujuan ni. Ada nih kartunas, ada nih keraturang mai ke puri. Ratu Dwagung biang, kali Ratu Dwagung lingsir. Ampura-purun rahat titiang tangkil di tepongan palungu cokor dewo ngewenten nang bawa sar kirim persembahan. Tuani titiang pinako banyak dua kali tambah kirim ini palungu cokor dewo. Piragi titiang itu anak kali putro dua ini sungkan patut dengan dikemu. Ordo ke tepi sireng. Ini rauk mereka ke tepi sireng Ratu. Men ratu jone tanggal ke Sane mangken. Tuan yang titiang pinake banyak duwe. Tumanti patut titiang atur orang pangabakti ring lingi cokor dewe. Ampuro yang purun puro sango titiang atur orang tamu. Mimi udah di balean. Sarene jelema nog-nogan. Balian subo sidi. Kudiang balian subo naman kita anak kagok. Sing konen madan kena. Berarti kan sing segar bener dong. Konen. Meni kan konen karwane. Nah karwan tak tuh. Beli. Biar Beli ujek jadi. yang beli nang diolas. Dajak sakit semua berhenti kita. Nyampah-nyampah lugi. Kengken bawa si dodo agung. Nyenjo. Jadi tegarang iya jadi Yang nama lu nyenyak. yang, nah. Kuliah iya atau orang baki. Sido kena itu Nah, bagus. kencan wau. Anak-anak ya. Ditana ya meresidang, ledangan, pet prade nyen sueco ada sang yang diwasa. Haro ledang ayun cokor dewo. Apa nih katunas? Dan ditiang dan lunas tapi. Man saya ada katunas apa ini di puri. Benyang dan wenten nyen kenten. Betul. Dia beragat Saya tak ngansel. ada yang mulo Cek kakek no bates bebek, Mimi memunyi, Peleng nyempeling. ide yana dumun kayunin ratu mangga digeles gitu kena. nak sing noban suwecan widini yen sakit. Kumanti patut pisan. Yen kene ulang asiti bakti ni do bedar. Iring sarang-sarang. Jo Ini ado ya cara atur ne menduko. Ado ya suwecan widi segar ni cening. Ida pengjone aeng-aeng teko masih sing kena ni cening. Patut pisan iki. Dumadang ide raja dewato duwe sueco mapico. Melarapan Mimi teko tangkil mai ke puri, persidok enak. Paman, Ini sampun itu. walau diolas do mekelo nah namane nah. Inge tuh Jak sampun. melonco pana telah len Kan, supo iki di samping nika, dan iki ben nang- kencane no dini megenep Dan, dalam. Paman-paman gini malu penakin. Dia sampun itu yang menak di dayana. Nang ragarang tantakang. Yan kene sembing putrin gelado. Sinya ngajeng-ngajeng. Mah niki tuh. Mah. Mah. Malah sengaja-ngajeng mah. Sablamu. Dona Mimi babeki nae me. Ratu dua mangken sira jagi ni bakal puniki kenten hargian tambo duwe. Mimi, bakal Mimi ini bulos Ini ngabut tambah mainin mupadeng nyen bener. Nih ngapa? Miskin cara lelawak. Nah benar. Iya titiang ayah ratu. Mumpung bener bakti. Inge ngiring sarang sami Nah. Gusti Pate dalet siki ang kayu ning nasi jo dumadi sueco
Ada pemadek kereta iki deh. Iki ratu Duagung. Yang merasa bangga pisan. Mina puniki sangkane ngastiten Cokorewo, kerti yasan Cokorewo, mawe nang sida. Ipun Mimi dukuh ngatur orang tamu sida kenak gitu ya. Melarapan Mimi dan rendilah kenak. Liang mana tiang? Tiang. Obat cap apa nih? Inggih. Nenek bodaya ning lo. Gusti kagak ngedosa. Bangko benarnya? Nek kedosa banyak kuat nas buat. Semua pesan gelah Mimi. Ledang aran. Sangkanin Mimi ngawinang gelah presiden kenak yang ke jati mulu. Asong karo ngaratu. Swece jala langit duwe. Pengelingsir duwe, Raja Dewata duwe, Ida Sangyang Widi. Mamastu kena, cokore dewa orang mangke. Nah, Iben, Semua gelah. Tinggi titia. apa menorang gelah lenen bikin rasa semua. Walau kini, sekonen mendukuh busan teko, gelah ngeruntuh anggocan. Nyenje sida namanya ni cening kanti kena. Ye anak wani kalpa jatuh karma gelah. Turmaning ngentosen linggih gelah ini dukuh. Ye anak lok kalpa sematona. Jadi Mimi mesemetan aja putren gelah. Kakak beradik. Menyamo ikan ada ikan kagum. Merakerai gitu nyen Mi. Aduh ya undang. Engken. Memangkas ada Meng. Sampai Cihna mati saya. jak model ya. Adik gitu. Nomor ratu bagong lingsir. Ampun titia. Nah nentan titiang sane ngelah tamu puniki. Ih, titiang. menyen. Kenen mau badeng kori dari Suku Meduko. sekarang saya ngaku. Saya ngaku nang kengken. Mangdo nentan titiang nyongkong tain kebo nyeradu. Menjadi nih Ini nyen. ulian petitep nih. Nak nih di pianak tiang niki ngelah. Oh, pianak, Piana Piana mani ibu. apa lo? Inge muani itu muani. Wani yang gitu sedang luongo saja dia. Kenapa itu? Merabi aja putren gelah. Merabi penannya. Mimi mewarang aja gelah. Ini ratu. Kan luong tuh Mi. Jakti nih gitu. Seker. Mantan nampura tuh pianak titiang nak moko bisa. Moko. Gede panak tiang. Ada. Gede. Kene bicara potong lo. Ya kene potongnya. Sekan muani piana Mimi Ini nih. muani itu muani. Biasa pun ikut sedang pecah ke pisang beli. Ian iya subuh segar rahayu waras pepinanan mokoh kelawan beragam. Kadang bocokan beda sengkengke. Sehat tuh natan ngoyong-ngoyong nak kecas-kecos kan gak nih pun. Deman-deman mempelayanan. Manus Senten selama rumah aja perangkat kali duet. jak manus selama bolong manus panak tiangnya. Kalau kedas panak tiangnya. Ini yang angkat tuh angkat. Kudiang sing. Gelas setuju saja. Kan di tiang. Meduko melang ibu icapang kena ke Jani. Ini mapan pasumayan ada ini meruntuh kang wacana ada dua kong Jani bener nih nerimo tuh. Dia bener lah kena kini keto ben. Ini yang menapi malah di tiang ada suara raja. Nah tuh apa ben? Jaga keto, aturang ya. pianak Mimi ini kayak kepuri. Mangken Gelah kan ngantos. alarah di tiang. Benar. Dan bidan men ben ngalegala mil mau tamu. Sekan niki Gusti. Ye, ben kamu medakon. Rajo sengaja semsayen nyai. Enten. Jangan lihat pianak ke. Bangtan mereka dini PHK panak dia. Ya kapu. Nggih. Meduko Ya. sekenang mapan benyo kapal-kapal kanjil mirip pulau liu tantrem. Inge. Yen kanti itu sang nato ratu tetung jagat ngeteleng awacano tanunang niki awacano. Muna, Sepuluh red di tiang semua. bawah. Tahu Red tak anak kali apa? pianak Di Mimi. tiang mau pamit dia. Tete. Nah. Di tiang mau pamit ke pulau. Jalan-jalan.
kerajaan. Itu penlas kayun lah kebidan kali jelek langsung pekayun Inggih punika. Inggih. Punika sangkaning Kerti Yasan Cokorewo lunasi ring Raja Duhato Jantos calon mantu duene. Ini Ratu Ibu Agung, kali Ratu Haji Agung. Titiang banget ngaturang suksemo nalor nyangan Haji kali Ibu. Puniki sangkanin Agung pengeras titen Haji kali Ibu. Mewastu nalor titiang sido kenak maka dimangkin. Sing jo Haji dogen ngajak biang ini banyak ke makejang. Ngeras titiang ini dewo kena. Sido kenak buku jati mulu nak itu Ini dewo sungkan Haji sing idang nyalanang suodharma Haji dari sang naturan. Suksemo pisan titiang. Yen asapun ikengiring medab-daban ring-ring beli pengaman ilang. Inggih wargi Cokorewo. Pragat jengkang jengkingin kan Gusti ya. Ya kendang titiang male ya nangkel Gusti. Pun aja tiang panak tiang mriki. Niken pianake. Nggih nak kanton dika orang jabo ipun kari kan biasa kan harus cuci tangan dulu. Nggih protokol kesehatan tetap kari mamargi niki. Nah, Nggih. Aturin nih dong. Yan. Ini meme dah kau. Mengkap cidoren meme malu nah. Adi mangkap adi. Ile Apa alasan mangkap? Segar dong abang istri. segar ya. Segar. Segar. Ih, tembelah. Ya. Ibu segar cangkal aja meme cai mai. Ajak hijau. Kaden ya. Kau nangkel nih dua abang istri. Kaden ci aja meme kemul puluhan ci gini. Meme ni. Itu nge-meme ni panah ajak ke puri. Mapan bener dari banyak. Pang kadung bisa nangkel ke puri, ke griyo. Padahal busana adat. Hah? Awak kani kelan sing perlu sing keto. Sing dadi gitu. Man. Awak banyak. Busana adat. Payas ya. Payas malu ya. Canggung dia mau payas. Oh, antiang itu malu antiang. Oh, Canggung manten. antiang malu antiang. Mungkin malu. Oh kamu. Jawat payuange ci jawat buong kan resiko do. Ci cara ninglang pedang engge man. Nah, payas sencang taget. Le, Bang taen cang taget. yang disipo. Oh. Apa? yen ka kaon ngopong do. Kan ngemang pakaian. Itu. Dugane nganten bidan jak bapane. Ah. Tuh ke bangun nah. Oh nana, angwang bo pakai. Angwang leladang aluna. Nah, Oh babang lu beli pakaian do. kencang. Ini apa nih? Ni. Oh gitu. Aun pak balik tu pak ni. Ani di tan kekab jemak marah tu. Ada yang dipesang lengis apa? Bah, sing ngisi nih beli. Bah nih, wadah pes bolong mah beli nih. Oh, nana to bo. Do anu kene umpal tengah. Sabuk. Dijo pasang nih ke kene potong nih beli. Ini belum udang. Mau udang Beli nang udang yang sing bisa. Kalau kisiangan. Wih, udang songket kan cian. Yen ne pasang dini sing cara bodong mau prada ya wo. Dah keto dah ke puri. Apa ya ada keto angon. Nah. udang cang me. Nih, Bu. Bos lebihan itu wang lebihan takah. Bobo sing mengizinkan ngajak apa nganggo. Nah, Dori begitu ya. Bo. Apa nama? Bagus cang. Bagus. Ini aman. Aman nih. Kengkene ngaman karo misi bangkiang godok nih ke kene. Ulah itu. Sapet. Tadi kodok ada menuju. Tadi. Sekan tadi menuju. Nah, apen jujong ci banci enek ya mesti ci. Nah,
umpale beli. Sing bang saput moni iki bang. Nah, Wah, begilit tuh. Ben yen saput. Bien mah benar dong. Nah, terus sing tuh kejoang tuh. Mah benar tuh. Banyak cara aja mudah, Cang. Banyak mudah aja dia. Muda kau mengkori. Kama mana apa tu malu? Nah. Tak malu. Nah. Dan ini kebannya kalau apa beli kalau ngabo waluh beli. Raga kan ngabo raja mule-mule masih Oh benar. puri. Ada yang orang harapan. Gitu. Angkel jadi, Ada angon-angon raos. angkel jadi, angkel ke puri. Namanya Angkel, ada meme na beman ya baca itu bedonggol itu di mana? nama. Nyen bedogol. Ada aja pateh cara bedonggol potong. Sing dah diwak banyak dari kita cau. Ada kan berkembang. Oh jalan. Kalau kita banyak doreng meme ngoyong mana? Pada waktunya marah sih makecos. Jalan. Cocok saya bayarin dah okey. Ye. Aduh. Kewan titiang wong tani kelan kan wonten api ratu wet bakten manah titiang ke mau. Ama janji ngorang ajak piana. Iya Cen piana meme ini. Kan tuh. Oh, nudori piana Oh, meme semikir ini. pianake. Nudori piana meme ini. Ampuro yang titiang ratu agung lingsir. Purun titiang matoring cokor dewa. Piana titiang wantah. Nyen. Nih, digundul nih. Jalan tuh. Piana titiang wantah hiwayan godogan. Niki maka sujaten ni piana titiang ratu. Antel ya, ini antel. Agak. Iki sing orang anten malu dipuri. Nangkel bener nangkel. Yan. Wong wanen sajan meme main tangkel ke puri. Tor maning ngulek-ngulek sang nato ratu luweh dini. Oh, boni dot sajan meme dari warang nakagung. Do mawanan jani juari meme ngajak pianak membur pegodongan. Hey! Kijap matan meme ni. Yen kene perlaksanaan meme ni. Saat makan nyek-jak kori baraka dini tawang. Dong ring bidang kone ngaku penyenang meme ni godongan. Seng orang ngajak ke puri. Tuh. Waduh. Bos yang hidang mejujok, hidang nongkok, mejujok apa? Kisah. Melang lo. Yen asapuniki kawentenane bejanten sipto jagat kuwi aku. Setios ring sipto dados kegedekan banyak. Agong yen malene medebe mantu godongan aku. Ih, penserining ke kene ratu. Ratu do aku. Cengah gelapa man. Sampun berangti dumun. Asampun iki makin sipte jagat duene. Mewastu wenten wicara kadi makin kewanten titiang ajere. Duaning ratu sampun ngeruntuh kong wacana kadi bawa sewawu dan dados si ratu nitya wacana rekoentanane ne sampun runtuh sampun itu. Pastike makin eling-eling ribu kayon, pastikan makin sejuan ribu kayon punapi antok nepasing ini koentanane. Akan ben mau udang songket. Mesaput songket. Apen akeh ya gon payah tila godogan. Mito ratu. Ampura ratu. Apa apuro? Ampun ang bat-bat biar nanti dia. Menyene bat-bat. Titiang bat-bat. Pedawang godogan ada apa kepuri? Ratu dua gulia. Sudah menjadi. Ijen titiang galang matur yang akan cokori dewa. Uwet bakten titiang sarang pianak titiang. Aturang bakti rengi cokori dewa ngaturang tamori dewa. Entan pisan wentan manah titiang pamere. Wentane wicara mau kadi mangkin. Koyo sangkane runtuh wacanan palungo cokori dewa.
Titiang nenten dia pacang memaksa. Pacang nuna sekali bawa cokor. Nih mangkin kayun-kayunin ragan beli Dedong jagat lah mantu godong kan. Aduh, nangis. Sakit mana Titiang beli, sakit mana Titiang beli. Mati. Ini jenuan ini kang kena aling secara taluk apik waktu. Mai lakon beli mekipakan pulih yen sing tampi ni dia wacana. Yen tampi beli adoy lantas ngentos linge beli ini. Racun jagat jeung alone kata. Kan dia kata beli godong. Bolen godong aja kata. Dalam mau tajan. Kan lemah dan godok itu. Ini angon gelah kayun. Yang sing teh ulian kau ngentos linge lah. Bantes merupa mantu kapenitenik bakso pengsing gelah titio. Ampura Gusti Pate. Usul si gede tungai. Apa kalau usulnya? Kan tak dos titiang ngentos. Agem gen cai. Walau kini di suban kayun-kayunin gelah. Saja men godogan muluk-muluk gelah. Nah. Dia nuling malu dugas gelah metakon. Apa nepo anak? Ada undok panak gelemo godogan. Di Jawa yang sastra tu ngadan. Sastra cen ngadanin kita. Sing uluk-uluk adan itu. Sang nato ratu ya banding uluk-uluk. Sang nato ratu lantas dicangkum itu. Mau anak cicing muluk-muluk kain itu. Pada mencalimun. Benar. Lah ate belakang ngentos minyak. Adi, naik kali Bagaimana? Diajak anaknya aku, diajak banyak naik, yang kene terperangkat. Dong pongah 2 hari, dot yang mewarang kapan agung yang ngalor, cengkeng, bangkau. Yen awak bener-bener godokan, kula warga godokan, kangwang di Telaga dia ngoyong, di Peten Tunyong dia ngoyong, dem abot-abot, dageh tadi. Bangkau! Yan, lo memeh malu. Mati. Aduh, ini dah orang tu mati. Udah ngalah dengan mulas nenek. Ini dah tu. Yan, kemudian jadi meme mati. Bisa yang ngai meme. Mati nenek. Orang tu. Lo. Dah mati genengan lo. Barang buyang nenek. Kena bapa kini mapa nak mati sing dadi pengelingan kena kelajak mulih maluna padha tanam apa kesemo doyan pang sing dini di jalane walu ya kadi bangken cicing memeh lantas ajak bapa mulih maluna Ngoyong malupa. Yen kene asane ngidang cangwala sakit hati. sekan ya nyida kengken carane yan ora tuh kengken je Belum sang yang agamu. Beberapa kemanusiaan nurut. Hidup yang satu tanah. Akanmu.
gitu ya. Aduh, hidup. Ya, hidup. Hidup. Aduh, hidup. Ya, Bangun. Jangan kene. Bangun. sanggane didahe anake Agung wayan. Nah, Luwih anteke nang tresnan memene mopi anak tekene wayan. Kade rasa angkian memene lak petok tekene wayan. Dadi dene wayan. Petok dan kena cening. Dojo cening dot merabe gitu doaku. jangan terasnya kedua istri kewala meme dejejo itu masih bapak dejejo tangkel jumunin Iya. Ben kedagen orang meme mati keburi. cang segidang cang nonyang terasnya me tangkel ben me cang diduri cang diduri. Bani kenangkel yang begini uno Yang mulu meme sayang aja cang tangkel ben me Yen kageto nyet penyutak munyin wayane tekene meme. Rasa sang sido meme lakar megadeng tresnan wayane tekene ngida dua gong istri. Nah, ya diaston ke meme pengklu pengpat mati. Meme misadia lah karena tuh jening. Tuh itu saja terus tangkel me dan ini biarlah nah begitu milu mati bareng-bareng. Nabi ya ipun Paman Agung beli. Ning. Sapunapi. Paman. Bidangnya meneng mati yang ini. Iya dinik punika sampun yang cokor dewa kantos sang saya rek pemarganipun beli dia. Puniki sampun. Tapi malah jat melu. Jutaan banyak banyak. Jak belet tenasi pun sampun padam mati. Coba mati meme duko. Sampun padam dua gong. Kan senang coba mati. Jak kejebok pun sedang. Ngaka kedek sampun mati ini mekeples nyende. Hah? Kira mau cap apa yun nih? Adi tumen beli kini adi berjalan adi. Ilmu lu bang rago ngalang. Biasa di yudeng panjake ngarepin beli musuh ngarepin beli sing taen beli kalau mekire ke tampak. Man kumes ke nyempang begitu. Aratu dua gong lisin pamit yang nugro di dia. Ampuro petangkil di tiang mangkin mawali di tiang pacang wapi nunas ini kalau ngecokon. Arianto kanten prosido di tiang nandap tapi terus nanti anaknya iring putro duwene. Ledangang ratu. Pijayangan resi anak di tiang ratu. Paman, Jak wong. jak ngancan kosak kan pekayu. Kepus tangkap yang kepus wako. Lak ngerasa gelah ngelah Buka walet buka jelak macan yang ini. Cepok paman saya udah madang madang yuk kacang bayang yuk. Kacang bayang. Kemudian tadi cening mau belok ngajai meme duko. Godogan calon rabine dewana ning. Yen mancen pun kanturet. Yuti kebalik pun wagong. Sampun nyatur desa nyat bagian. Ya, saudara desa. Urut.
jani mekayun nih. Inggih. Iagong sing taen dan bani bok-bok dengan ukuran beri. Yen mulo matiang saja. Walau di benangan jani yen sing sangkaning manusia utama. Nang ingat tangannya subuh-subuh. 5 yuto musuh kan. Iagong dari pengorek yudo kaden kasor. Inggih. Apa buin batas dalam mau ukut. Yen sing mulo kaliwat keutamaan yen. Ikalah metakon kabeh menduko. Menduko hane sakti supo mati ben midang hidup apa kengken nang matur kabeh nang. Aratu dua goliset. Pundut sungsung di tiang baos palung cokor ini. Wentane di tiang mau urip makadi mangkin. Boyo sangkaning dewek di tiang sane sakti aratu. Man, Puniki wadah sangkaning kawisesanipun pianak di tiang. igodogan. Ipun sane mau tamu aratu. Iwayan godogan. Ipun sane ngurip di sekian di tiang. Ya diaston sampun kercah nyatur desa bangken di tiang. Ipun pianak di tiang sane nyikian. Utamu saja igodog. Ratu Dewagong. Yan yukti kadi atur ipun menduko. Jantan sampun kadi baos toko dewa. Yenten ipun godogan sakti ipun Maidap ipun kadi mangkin ni kapan ipun turun ojok-ojok beriki kepuri ngasang ida naki alit. Tiang pinaka saksi ritat kalaning ide Dewagong istri loro sekar kacegutan to ilalipi ipun igodogan sampun igodogan masih nyegerang dadene igodogan lawan pianak gelas umuman bertemu nih Tunggu diang marahnya buka mulut. Yang bidang cakap ada bungut kengkeng nih. Wakil lepuk ni nyalain kita dan anak jagong dong lo ngincer di ngebanguin ayo. Aratu dua gusti. Manut sekadi piorah pianak di tiang. Sedurung di tiang tangkil meriki kepuri ngedut kapitresnanipun. Ipun gumantene sampun ngewentanang sumaya. Sampun kelulutan sih ngiringi dana kialit aratu. Sayu waktu sekadi atur penyeruan titi. Titi yang yuktene sampun nanin kecunuk sarengipun iwayan godogan. Iri kerengudian. Dok titi yang keni bencana. Titi yang kecebut antuk lelipi sangkaninipun iwayan godogan yuk nyenggerang ragane dipun. Nih kedeng. Wayan, tunggu diang tadi marah wayan tang. Itu dong wayan. Puniki sampun dipun wayan godong. Apa ya lekan itu payu mimi dari warang lah Besanan kita besanan. besanan Yang bakal nyerap. Menawi cokore dewe sampun nyuriane. Asapun iku sih tresnane. ning bagus godogan jelek saja nasano yan orang bagus nak godogan yan sing misi bagus jelek asan ingin nih Ngeja main penjang enten ya. Sajan menggap. Peswejan itu sang yang pramukawi sing kawan. Kene ya picanga jatuh karma nih cene. Ngajak godogan iku nih. Ayo mantan sampai, ayo mantan. Mantan, ibu. Benar tuh. Apa coy, apa? Oden makene po mo ibu Cuma ibu sakit. ibu saketan Dewagong istri. Menkengken wayan. Dewagong istri. Menkengken wayan. Ya Weh, kering ulun. nang udiang bener dirirun nanti dia kerodok sakit dah. Keting basangin no. Apa gedengin Mau beli? peleh dapat dua bong istri. nyen ngelane po jae Sing tawang wake. Ngoyong turusan rumah tuh. Ngoyong pak, enggak. Weh. Darah. Negak kene ya sutradara jani. Menkengken wayan. Dewagong istri. Menkengken wayan godogan. Yukti kayun sarang titiang.
Sing nyandang wayan sumandang sayu. Ne mirip sumpah pitudo ide sangyang pramekawi. Gelah mula tresno kapening wayang. Gelah mula mau utang urip kapening wayang. Sanang urip pagon gelah. Tresno Hidayat. Erwus angrengakeun kanang Sampun saturan. api. Ulah ratu. Absen. Oyong ibu malu oyong malu. Ni mana ni? Siapa nak? Ni mana? Meme. Weh. Sapu sira puniki rawuh ibu. Biang aku. Biang agung ngawak-ngawak. Oh, Sira niki. merak masak yang dewek bagus. Prajani ngaku mau ibu, ngaku mau adi. Nih kadang nulap yang kebagusan. Hah? Ya diason mantan wake merupa buron. Kewalau perilaksana ini mau tamu. Don nih datang wake, dong tekanin jani marmo kepres bagus. Kadang wake ulang, sit, drink. Padahal ujung-ujung mau ibu agong. Para Cai. bagus mune. Weh. Ai mememe, para bagus mune. Kadang wake sendot. Udiang min duko sing nawang. Me. Atuh kamu di tamangan jadi ne. Tiang pianak meme ni godokan. Guys, Aing ngales enggak ya. Ayo terima. Udah. Jadi kodokan ibu. Melang baci koyong. Inale digobo, inale diulas. Ngopo aken oleh? Kewala ci sing nawang pengunda dika, sing nawang pengerasa, sing ngelah keneh cai. Nak udiang noti jadi didi ya. Dia ada wicara rahat. Kal sido tepasan ke gusten dua kita menjadi. Teke celah-helah mai ngakui godongan. Lanjut tutor di banti ya. Ien kanti cia papakan base sing tidak perangkat penjidutor dewek ini. Tanpa ruangnya bukti mengetep di diajang ini doang. Beringat! Itu kan cewek kalau ada kesempatan dalam kesempitan. Pun merasakan gobo bagus, teneh langsung naik, diingat si ordernya, ada nama kalau kan dipuri ulian ngelah mantu godokan, teke si bagus naik. Gusti Pande, Dan malu paman. sampun nak takut bersaing, Gusti Aspe kan udah jelek. Paman Agung kita masih paman. Murah. Siptan gumini onyang lian. Ingat kengkian busan. Hilang yai wayan godogan rem-rem rasa bumi. Kijol aku nih godogan. Paman ada nyinya. Meme ane? Yang paling ngurus Yang paling. Ipun hilang rasa. Tapi. Hilang iya Hilang teko. ibu di godongan terkena bagus. Seng sayo saja pun. Mendasar antuk ciri-ciri kadi sapunika titiang sang saya reng mana yang sampun jantan punikipun mapana ring cokor dewa matur indek kewenten dewekipun titiang suksema nerima ratu. Weh jero. Matur Sama jero. pekik. Neng luwungan. Yang saking mulut saja bisa nutur ngane madan saja. Belah sang naturatu. Bisa nyidra nganut pengelukika manut pengguna dika. Kenoban gelah bakal. Melatarang tu mekejak. Jadi melarapan ni dewa madu tegara. Satuannya ni dewa. Lautang. Aji. Eh? Aksama yang dewek titiang. Paman. Itu masih meme. Tiang sing mau disalah kapin meme itu masih paman. Paman Agung. Kalau Raja Agung. Ibu Agung. Adi. Ini kawin. Napisane makahawinan titiang nyuti rupa sekali pun itu. Uning ayang titiang sane mangkin.
Mawiwit saking pumusi do Sangyang Pramokawi Ketarois. Kancit pumusi do cening putra koripane dewa. Ane jani bapu lakar ngemang pejalan. Uling pejalane cening lakar ketemu jatuh karmane dewa sing adolen mulo tuah purano tunggal. Ane caning lakar apa dane merupa beburon gudogan. Jasto semah. Yen subo cening lakar mau temu kelawan adene dewa purano tunggal. To radene dewa lakas tresno seh lulus kelawan dewa. Ia diasto ni dewa merupa beburon gudogan. Kancet uling sekato dewa lakar nyuti rupa dadi manusia kantos sekayang-kayang. Asampun ikesayuwati pemusi do Betara Wisnu Aji. Gatrene ane subuh liwat sing pelik. Semeton gelah ratu ning korepan lungo maboros. Kalau ditu adot lebongka, ditu ido mawari. Turmaning medalang pisamu. Ngin jeliwat dini anak lu. Yen ni tunaso sangkaning iyo bedak. Mawastu iyo beling melekadang. Panak, apa je tepuk ke si malu teken nak lo. Ane beling tu. Panak ni kalau merupuk itu. Mendukuh. Tayang udah manaan. Tiang nasab ingat Gusti. Kan tahu nung tiang napi. Gusti boleh nempel mereka. Kadiraso sing ado tongos gelah lakar ngejangun. Satian memen kadiraso uling alit meteng-meteng kaya tiang. Nung sampun Joko di dewa sesonan di tiang. Malah di tiang cacau ngangen Joko di dewa piana. Rantu ampura yang di tiang. Nak tuar-tuar nawangku diang menggelah sing mau pisalah. Haji. Pinaka cihna bukti di tiang wantah putranin korepan. Unike wentan ali-ali kepicengan. Pinarang Suryani. Kena bajikan tu neling ring semeton aja. Saja tu dong suboy pedas tantu mon rasa. Pianak bakatan roh. Aide Ratu Agung titiang matur malih ke gidik ring Cokor Dewa. Duaning sampun janten kadi mangkin titiang newek galang sampun manake. Kewentanan ide anak kadi mangkin ile kita bukti saksi sampun sida mangkin iriki ring ajang sandang kayunin Cokor Dewa mangkin. Saja tu paman. Yen kayun-kayun inglah. Apa perjalanan ulengi cening sungkan. Waluyo cara iragonan nusin pak. Patut kengken luaban tanusan. Apeng bakat lengis nih. Inggih. Kitu rasang Patut bisa naratu. Nah cening. Sing liu aji ngeraos. Acepen haji netungil. Idewo kesukserahin haji ngentos. Linggih haji nedin. Apa buen idewo jani supo mekantan. Putra ning agung utamu kauripan kadirasa nu idewo merupa godogan. Merupa banyak. Haji subonyuk serahang pengsing gaji ke bos nitio canu. Haji. Sampun aja di tiang jagi. Melingering singosana duene. Kadirasa jiwa permanan di tiang yang sampun sangkanen pituduh haji jagi aturan di tiang haji. Ai Ratu Bliang. Haji. Rasa bahagia pisan manah di dia. Doaning beli sane merupa godogan. Yuk teni wantah sang kesinatri sane mau saking jagat kauripan. Beli wantah jatuh karman di dia. Rasa bahagia pisan manah di dia. Puniki minam sampun nemu gelang sangkanen pesuecan putunya dosa yang kamu kawian. Patut pisan. Kane makin sampun napi kayun palu. Dada beli. Nah kini tuh menukuh apa ane runtuhan kelah wacanone subuh sing ada mekutang neng lamen tepung mampah sing
Sudat ane jani do kijo buin. Lan ini barang di uling jani. Lan dab-dab paman. Siang Iring gedonong baga wante duwene nunas padewasan doaning sampun jangkep pidana kalian pangkat. Iring kota Roriki.